inshallah minna fayda tilmanindi ma minum bi garsga bara tilmani bi fe ka garsga sor imana ke fon fe nyine ba ala kasaka nyanna fulo do kalfa ila o amina di gindo la gindo min naka bo o de qur'an sura be namba fam ko suratul waqiya anyenindi man sanja bi santambo ibi suratul waqiya to sebe nisra ka shiya konondo shiya saba folo iba sebe langolo koredi iti tomikala iti sidakala iti masakala iba shiya saba folo sebe qur'an kulu jala tomitikala siddatikala samanantikala ibo nashi sebe ibo blakrefe ibina sebe shiya saba tuguni waqiya to fukataba ibi tomikala ibi siddakala iti masakala ibo fana blakrefe ibina sebe tuguni shiya saba iba bekala ibi siddakala ibi tomikala fon fen kan ka kala ibo bekala otmani nashin dafara nashin sabati fara nyogon ki bisaka ke nd 3 wala sikana nyami o bi jije bi kaminyini kami jeman tash musoma ibi shi sababo kinin fe ibi shi nani bo goshi fo be kaman shi wolovla me bo fara nyogon ka ko sire kabla otma yen nashin min sabasa ni siddatala tomitala foi tala seben ko fola sabana wodi be kaka kamin tobi o nashin bedi be kaka kamitobi ni yake ka kamitobi ibi kamisogo indun ikili otma ni kamisogo indun domina na bana otma kamikolo shinu nun tala da kolo ibulu faranyon ke iba shishi otma ni ya shishi ibi safna kalti duru nyine minti tokele otma ye kamikolo min shishi ibi soraka na oni safna nyami ani ye wakiya to shiya flana min sabe ni sidda ni tomi bala odi bina nyami safna na ka funfu otma ni bina ko wato wati ibi jike shiyo kono ni jike shiyo kono iye sabana min sabe no ya labai ni sidda be kala febe be kala ibi no doni ke kulijila ni safna ke ki ko ibi sorokan nashike ki farkulo sanango ma te ko nyigan kono ate ko ni sabare ni ni ke kalo woro de bibolo ka saka dimi sa maka boyirla na fulkola amba yin ala fa ala ka ken na fa baraka ala ka nyawati na tawjirana